Wiki na um programa de kona yuna nga meester Robbie Amain ala fode oko na neti Wiki. Arkiman neti ke fau sabi da de ya de yuya da programa ya waka komiti diwe kai Wiki asama di ya programa ya komiti yu na Robbie Dadu Amain we sende odi yala den man fude liba kabiten basia foluku yonku gandi umanga man pikianga bigi so se fitu dingi bala fuwi anga ala den kabiten so se anga ala den foluku fuden una ifege te ding na winamo de sama di lasi wan sama fuden anai kaba giwi ena na okaba to ke fambe taki tego un tapu kaba wade amo da kaba ma dede anga libi na wamboto de waka na wausu de sibi na tapa wambedi de sibi tu din sama di siki ode ma we begi gadu fudin sa opo anga ala den boye pe we begi tuba fudin sa opo konsitampo fu woko dide bika woko lai Arkiman sawodu tide wantu suma aksi mi fumtaki ufer piki politik bika ya wani bomu yanga politik atawasi taki ya bomu ma politik bomu yanga yu Arkiman soni di pasa ya ukisi voorzitter anga vicevoorzitter zowel ondervoorzitter voor assemblee baka di verkiezing holi Arkiman den tusama ya mu onderschat den na assemblee na pia makti de we feliciteer den anga hebi woko didi abi fudu di yalisa ikong so sefi wakabaite ugo kisi president anga vice-president fuchea konde ni fifi yalisa ikong Arkiman mana fasani sidon den partij die moksi no die hebben die tentia voor zetel 34 zetel en voor kiesja president in assemblee je hebt 2/3 meerderheid en 2/3 voor 51 ik zeg dat ik 51 samade dan na 34 dat je go kisi assemblee ya yemi a president en a vice-president in je assemblee maar voor dat no passa dat je go fee na baka umenting en na dat na de helft plus 1 dat na gewone meerderheid Arkiman san wani taki pimisi te ko ya te taki dana sabi ma ondati libi anya konde asani ya naswan sama sani na konde sani ni demike we taki le swami taki ya ni abun gisama sama dia abungi na kosi bika ifuna be yusani ne mbe kotaki da ibisa kosi ma ni wande demokratis konde ude ala sama kan taki sa wan ge meaning bena awet fa de minai kosi Arkiman ala politiki partij abi one leider yeke leider i mushen so
Ijaini wan wagi, ijaini wan plane. Yudi feming, if na upalani, if na wagi di yudi reying, aina bas. Ala de sama de, ayude for trouw. Tapu you de for trouw. So imushento, tede wan politieke partij na sama ye for tegenwoordig. Sonde sama, ino do, wan na sama mustem gi yufi do pe wani do. Faden ta partij ki shomi sitele na sama stem gi den, de wo wano man. Dus na mundu sani edu, na gontapu sani edu. Arkima walo voorzitter, kan dia na ipi. Ma o kan de wantu, di nabi alan timoni fano du. De na politik fano du fu solu den sefi. Gadu ye epi den, de sa solu den sefi. Dus if isi a leider de, ebu mu yanga politik, a lobbying, ofu, ai dwing, fu, ye epi sama. A lobbying manataki, na fudati ai libi. En arkiman, da in ieder geval dat hij een leider van een partij niet bij die aan de macht of die aan de macht ete die aan de macht dat je vindt de samafi de die partij de vindt woko en dan ja moet onderschatten om een soort woko de positie. Wambe taki kabataki some posisi some sama inyaya na politik sonde politika abio do funa politik. En na sama di mu gigantangi na leider fa parte ne meke do de. Wan sama e meke ome dusu sama inyang wan sama. Ma sama de kandia na abi politik fana mudu funyang. Bikade woko de abi du afasido langa ifutu. Mani nyaye nyang ondat ajaini regering. Arkiman ma you afrantwoord di de man disi abi de leider abi a bigi alete ke imu wan pilot de fe wan plane de sama jaini you je cheya wagi a bigi. Dat teo teke wan beslissing e yo taki bij voorbeeld mina ureya wagi mo of mina u fame a plane mo mina tobi mo of mi stop. Dat kan de giu an mi de zeker taki you nou ya bi probleem. Bikana fa politiki be nyang. Sonde politiki sa nyang. Ma fades faiwe etaki anga desa madi de dia woko. Desa madi be gi woko fafu den. Desa madi be gi nyang bika fi de nyang fafu den. Arkiman dat teilu kwa posisi no. Dan ye tawa itaki oposisi unko gwa oposisi. Arkimande na ifu stanza de itaki. A leider na tobi gwa oposisi. Bikana fu politika inyang. Ma desa ma die mo bari taki gwa oposisi. A desa ma die nyang. Efi gwa oposisa na oposisi e. OPPOSITEA anano wan wini de na yariki te dia politik de na opposisi de na yariki you en if be de magnegwa opposisi ala de sama fidi be dia woko de lasi woko aswa dia sana ya ade ke buitenland no motak sana ya fe fin partij no de yo lasi woko. Dan na omen dusu sama. Be careful wan sama be solugu di sama. If wan sama be abi vrouw nga omen buiten vrouw. De vrouw de nou nyamo. De piki de nou nyamo. Dus wa mooi futaki umugwa opposisi. Ma opposisi ya sana ya na wini.
And asama dia kayu de taki kwanga mi. I call you because no fams do ya mi abi informasi taki ta asama dia bali de chen fukbolo gwa baka fugo ye pi. Dus meke ulukusa we do meke leider lukusa de do. Because so lazy me taige a leider de nabi politik fanodu. A seten sevi. Temi taki son jalo so woko tanga seten sevi. Ma yude ape na leider de nyaye nyang. E fa fadon i klari. Daarom meki so lazy gon tapu pe ude ya. Imu woko nga sai fende so lazy ileti asama mugien. Ileti so ngoleti ya bi asama mugien. Nkudi acha die taki de yabi forang. Cha faya leti lebi mu stop atawa mu stop. Ma na stop so lazy da ureiko naki you. Ma na leti tapo a staff you. Do some libi wel libi ya leti dia ini samana ne mugien. Ma so lazy mo kabanga sama wani mweke wani. Somsi mu luku takiasani ya nobumba luku sade du madai mu luku dem baka mafiu bika yu woko tanga inaki tanga inabi politik fanodu madem baka mafiu ade nyang au men dusu enyang fiu dus mika uluku de sande so lazy aleti diabi Igwa kutu ni eshen so lazy esitaki hei asama fumide mu komoto samduya mana rektere bepal da leti da tigo da itaki yuksa nguya miabi leti ba ma fa rektere gien ina bien dati mike one leider ime deki den baka mafi tu ime abi chariati anga den tu imo abi chariatanga mundu tu wan so lazy ina no one problem na ni hatif mi beduling ma so lazy musakai kindi fuden sama dia ibaka ide den dia wakai baka so lazy imu have to taki okay fuden sama di enyam fi you bikafi lusu na ume fami yo pocha problem na ume piki yo pocha problem na ume uma yo pocha problem bikadi o lasi woko en sa na posisia omdat fam de ya mi taking omdat de makisi voorzitter nga visa voorzitter kaba alasi gwa fefe ne kisi president anga sani ina uma woko bika a opposisi a rekere a deye na ina bien en dai kanta kisa sen takte kabel se seni kanta no du fuwe de bosabel on dat lashima uit principe be komodo taki mina ide voorzitter mo ma mi acheke de ma ya komodo taki de voorzitter mo da eerste de die faisi win tamam manting den begin sukwa afzettingsprocedure tika a president begin da yo chaya konit go jam je chakonde jam da udia problem en te verkiezen hori baka da inom denki taki na samafi parte o atiobai ta sama utia atiobai tu dus de yo denki taki ta sama ata parte o kisimo minder siter mananga tibon dio constem no kande amandi be kisho men du men siter dia kisi somo bika cha konde go jam en so lesin te psanie poliam dia ini Foral ibe sabia sama de kaba. Wansama umandi ibe sabi kaba yange ibe libi kaba. Ti sabi fa be libi yangai. Yange libi o me yali. Ti sabi fa be libi yangai. Ana verander. Bepaalde verander ya ana verander. Da o jai go jam da idea ini. So lazy a bi fanodu fu teke wan bo. One pause fu begin baka. En mi dis do ya itaigi yo. Ni taigi sana. Taki de arrekere yo forum ya.
if ala sama man mudiaini so leisi alwasha wife ndei mudiaini bikate wan pluke pe bal chate ke world champion de sama di no pe de diara serve bank de chaya ne taki de fele de kisi medaille to de chaya ne taki na jaini teke world champion alwasi futu noiti kisha bal ma de tendie koya de biari de koya en tawa itaki de eerste tuyari o tanga ma mikantai itaki na umen kondi o men bedrijf oliebedrijf se itaki ajabi vertrouwen in ja missie jos doe ke president dat dio gide money for a force ko dio begin giden wan dia bi vertrouwen in ne arrekeren disi sidon pina sidon feifi yari ne de sidon na wan tar kere wini por a combinatie ai no ma wini de mo efi dia oppositie otang efi wa oppositie asana ya no 2025 gomidi 2030 ni dia oppositie otang bikade sama di de na money party dia money we party di ogwe fende sani fu dugi den sama fu den di ogwe fende sani fu dugi mundu na oppositie otang yo sama man pina fu kwa gwa ko alisi go sandef gi you wo kwanga dati mekeinen bowi meke stabil ma fidia oppositie bala ofusisa ya offending offending en opposition sana ya di nai ariki na de sama disidon de kabafuna tinse italiabi a de sama de wowa wekisi money ma de baka man fi de wo ko de posisi di dembe de ofadon we baka yo lasia la de posisi la de mos moy wagi funa mo so fa de kai de wagi de pudi awana just make we sabi sawentu because leisi ya muluku na quantitate mai muluku qualitate en de yali de kon ya muluku fa de fawe fa pato on dat de tama de bari oppositie dat tapat de afufu weke de fufu de kibi de money for overbrug en sai denk sponsor edu sponsor go wan taparte ye da gen 10 million da go na taparte ye da gen 10 million de sama de abi money da alwasha taparte de la di she wini en bunom deki ni yede taki do bay sama fi de ta sama sefi de na isi bi de sa bay sama tu leche ke fa isa bay sama asodio bay sama tu ni begi sama man apartheid di man fu pina jaini koalisi na arrekeren de koya mbala mayo taki fi jaini ye so lisi amluku chobo fusiki wata kikida idingi wata en kauta ki soms ya meye chu fusama da ya nyawa mofugasi bika fi gwa opposisi de tende koya papao mamao fi aluku bu noiti moye kwanda ma bika den sama disido ya yo seteden sefi en monio kwa ni akonde taki argument di afode woko di pasaya na fode woko a injuli argument a programa ya vegete futayo na wa programa di mi teki a fesi de some sani yo ye kanda yo denki taki na ditasa mataki ne mtaki langa tenkaba solisha programa meke monde solisha meke sata da mu wakti te sonde fosi msende da fuansa ni mtaki langa tenkaba ni gian a donda dak net yo fa fede da yo taki o nkuya mai na hausa ni nei ana wa programa de kwa extras arkiman ufi dinga sama fuwi teke o komoto na afika konde chai koya ulongu abusi
Arki man denki piki so. So me wan fuwi na ze au gebi. Den dede den towede aliba. Tawa wata bego fugo wasi chobosani. Komo. Na baka man kishen nenge kishengi baka man fuseri. Tide na dei mu koya da mu aksio sefi fufi. Arki man uno kande wa fi emia isitaki ufi u kengi fu masa u kengi fu slavenmeester saide mi taki so fa busi konde e libianga in den sefi da temi taki busi konde den taki te yo taki fu samai muluku fu abala ki muse kayo su fosi dos temi taki na ala baka buba manuani bija busi konde fawe libianga wi sefi aweti man be ripi wanga tiki tidemi look one film sadem be duanga wi dat na le kamala ma ye fasi mental ye fasi wi egi bus konde sa mai fernita ku sefi arkiman I lobby mi mianga ina wang ma temi opo Facebook dan nee da we fernita ku sefi we koshu sefi arkimenda ye aksi you sefi taki tide weke gansa ma so tu voorbeeld we giden pikiwan fa we kweki den pikiwan da ufi da we taki sama lobby wi sama no lobby wi arkima warde duba fosi te ibe teke foto sama da debe taki teke nenge ikabaso so Bika libianga nenge. Ye dweke baka nenge. Na so warde fu buskonde be si den sevi. Social controller. We be luku sama pikin. If you eke pikin yon kuwa gansa ma iwaka iko bepade sani ya itaki. Ye tapi mofu. If one gansa ma be bari you, ibe mdore fugo taigi you matake sama de bari de ofa wipi be kisi fonfone entapo. Tide na dei, te sama kosi you da iwe I chobo pangi. I masi chamasi da ye ligei we chobo pangi taki ye gwa feti. Waman se kau sefi mo. Waman se kau sefi mo eke buskonde. Na Facebook ni na usani. Na vwe kosi so leisi ye aksi te opo de aksi taki funa libisama funa buskonde sama idwa sani ya. Te luku da ye aksi sefi taki mi gado yo na buskonde sama. Baka bubasa tu wi buskonde. Awe aksi yo sefi da we fernite ko sefi. Ma ufi. Ufi gya we timandi na ifo mo. Ma wafi gi abaka ma egi sama fu komoto kenki ne wipi uno we kori u sefi ye kori taki fayo ye pimi tempoti de noti nada ye kori mi taki dio gwe meke mi poti dio do de da yo membe mi loki dubei Mio gwa foto go sani mio membe yu. Da u fegete den. Den poti sama gan sama fuwi. No man fende de lantimoni. Den vrouw no man kisi den kinder bijslag. No be beloof den sa wo giden. U komoto de udai. Na weti mai wipi umo. En if wan sama wipi yu. Viteke wan wipi. Ofa koti yanga wansanya sadesi ma mentali ye fasi we fernita ku sefi. We fernita ku sefi. Non. Uma sama wa igwa baka pasi mo. Una iwasi kete mo. Na douche. Ni na ukete wan douche. Ni na ukete. Wa ipupi kiado mo. Wa ise ka sefi mo. Ye gwa kombe e danse grufu man da idenki tawa itaki oho na auma pesi fama da bumo pinisi ugasama na munduku mesi wasi duku ye grufu so
ne ye guru so una speak gide manenge mo igomia siki na abedi tapu yanga imailolo da de asama pikin man pikin de akweki da ye boria muno su nyange fuja de choko bikai modern de sande na fokodei isi na fokodei i modern i woman dede wa ichaiba kamo 1 week yuko motoba kabika keliki baka una ichaiba kamo fosi denki gotike watasa ma pikin libianye wa idine sande mo da tiatasa ma se kan sefi tiatasa ma te kya du potini kete tiatasa ma se kan se ade wawa da tiama fi go findia wawa sani tia pina findia wawa sani hot like pap be takin kabada e lon pata takia koloi na koloi bo paldo uma samaya ni bedi tapu ni ko sikasi teigoni alwai no se ka bedi fa ni bedi tapu na apene ko sikasi da yo taki a koloi na seka mbe taigi wen kaba na seka da we bolia nyenyang we tekia sani da we bolia nyenyang gide manenge da de nyang amunofu nyamofu nyang da we nye digide tedende choko da le tekia umitia da ya dia domine e preiki go preiki kon nya da upo a domine itaki sama ala sama die fi siki horia telefisi if siki horia telefisi ada aduanta sani a upo chaka goria telefisi amataki no hora telefisi domine itaki ane wiki dede sani ai wiki siki sani san dede ba dus for sta domine no domine itaki soma siki hora televisi ma yo dati dede kaba yes charwan sani dede ano dati domine e badul pouka kiti de ke manenge pouka kiti de ke manenge mike uluku olesi na sama wegi we taki sama alobi wi de ninge alobi wi ma ulobi usefi we lobby safe ma we for ni mu lobby safe fosi da sama I lobby you I me warderi safe fosi da sama I warderi you comfort tell me take foto ninge lobby eu ta sama lobby ma I lobby safe that na etsan di accuse take for lobby safe e fu komo to katibo e fu na kengi fu masa e fu na wipi o mo ma mentale ne fu ye fasi we fernita ku sevi amo albite ube be wipi wete albite be wipi wete ma ufika de baka na wipi o mo ma usefi wipi o sevi adu kwa swasani fu du au bi apangi dia Jerusalem basar au bi apangi fudwa aiti de dia Jerusalem basar dia wanju kaninge winki dia mahabir yo wi me se kabusi konde sani fudu sani yo wi somo ko patu dia mahabir on teye de sama de baritaki asani fude de na so pesi be forbe ta fraude seri wi sani mvegeteni on tewe ye de ndustani baritaki de yo wi baritaki asani fuden de dusani diape fuden go bayade mbusikonde masaidi au nomo me bayade mi ataki na alasan ma uye sani diwe go du di taki ye go suku ye epi dana tana si mubayen ufi futeke wipi ma wafi ye fasi ufifu teke fonfon ma wafifu sefi mesandi o sefi fernita ko sefi e ufi fu dia wipi uma
ma wa fifu kutu konku asama kwa yanga akutu daro meke fauja so leisi sisa piki na uyabile spekigi o men paki bele wali si baigi sisa piki o men buku fu baigi sa on se kali si baigi asisa de faso lugu den piki me fina is noiti den piki esi da fadio sabi ke omo dai na uma taki den taki ino mango taki den taki benelandi ne sama be biabi taki den be solugu den sisa da sisa be so taki nkuya na mi bala gimien o meleisi isisa so taki nkuya mi bala gimien if ina idu dati papa o imusabisa yogo taki bikadi utaki wa usolugu yi wa isiana meke wopo libianga osefi tafasi meke wo kabafu mesandi osefi Facebook a meke giufu mesa te bus konde sama fende wansanda gersta na defende uit sutem berg defende sani sefi na ikobro yake fawe kobro yake oh ya ye that no oh ya efuna bumbu sani ube takede wa ye that no disi that tama me koda kosi sama mo chopo e kosi ala fasi kosi te daima so le kosi wan kosi ye apsama de mange dai ni gebi imuluku bon sanyo miti you da idenki taki na wisi mana wisi na sayedu dai kwa ibaka ugo alikuwa poku da kwa ibaka Masini Gandhi baby Gandhi wagi angakase kwaini sol bokuba angaregie imuako bila isaka bi baisani finyang efia deso adongo yo pikaganda yado manenge monya isaka akudayo yado manenge daily danga wauma imubaiko sikasi Gandhi kiwasi masini Gandhi baby wagi angakase kwaini subokuba angaragie imuadi monya isaka fi baisani finyang via deso adongo yo pikatanda yado manenge monya isaka angagudwayo monya isaka nakudayo kuba daily danga wauma imubaiko sikasi Gandhi kiwasi masini Gandhi baby Gandhi wagi angakase kwaini sulbokuba angaragie imuako bila isaka fi baisani finyang via deso adongo yo pikanga yado manenge
Amo erg wang. De slave tijd voor de mij mo bigi. 50 gwa lok toe. Arkiman. Ya bi tau maya. Bi koloko fumang. Moi pi ala sama. Ai libi anga amati de tama afene wantawan. Atoe disi tama afene wantawan. Amandi go teke de ugo keur. Isa bien. Dat tawa itaki. Geef me, ik wil het puur. Give me een puur. Mikap mi debe singi wasingi tak nam se fi fende a palastik min tawa mi ai wani palastik wani arkima e fi gwa ma ya sabien ni autaki pur long e fu wama tu mani wama utaki taki wani pur long ya sabi pia mande ya sabien ya sabi pia komoto da pa da iteke da yogwe da yelo tu yesiki ya ifustan isefi yesiki te pi sida AIDS meke uluku for sikta kanga sande meke uluku for wecha osevi nya bete mowi ma meke uluku for wecha wisefi arkiman wafu de programa di pasa mi kon nimbe taki over buskonde fauka ya buskonde taki patin aini won centra en moment taki dan fawo boa konde fawo boa beneland arkiman ala demo sanide komoto e solugwa konde ya beneland dende go to udu ala sani na beneland sawodu arkiman asandi de kai belasting na ala gon tapu asani de fa Holland diape alwasi ala sani sa edu e pai belasting igwa toilet e pai belasting ma problem fu Holland tanga sana ya doland de ta konde timitaki Holland ata konde mo voorbeeld megi de konde de si saden a overrated wanga belasting desi arkiman we de wo kwa go te wo kwa udu temi solesi mi gwa benelanda estakia wata ino mandingen arkima lantin fu noma konseka pegiu arkima go to the we pude audu di we pude da fu wani setia benelan da we yabi wan pato pe wi e kwanga overrate af so wan fu den deel van money mo fika baka wata no kantaki e woko da ina pai belasting mi de woko ya heri yari 30 yari langa di mi pai belasting a pension se fi di mi kisi mi pai belasting da luku neno da teiga di da kisi a ofi ma ya pai belasting na kisi a ofi dus idea inu wakone musu pai belasting en a beneland te pai belasting da water zuiver installatie we meke water we bousiko we potisiko da pe on dat if a goso do de sama no man dingi de watamo en a quick anga de sandi we ko break ai tatsa u dinge aan ala de wo meke so siki piking dus we poa go to na beneland dap sa we do a foto ya we kongudu ya bitama ya ikoya ya bitama bi hotel ya ne egi hotel kamba dia you that abia soto ning da chagya da ai soto hotel kamba tia komba kakande baka dimu da kon ma prese long amoni long dus wai beste dus ala sawe poa beneland e kwa foto na foto we gudu mauna go gudu beneland go luku wala ismi fie luku mbe fini akali kene arkima solisi ya ye ke fu sai pasa beneland so olo fade olo dio tapu o me money diwe pude e fika beneland o men dus op gegeven moment wou man tape mo
Bika fu be pai belasting da we seka ala de san de baka. You see? Uno be ma seka ma furu be seka for ala wata skoro. Na belaste busani konde. Na belaste bau konde. You see? O mem belasting e pu e gwa beneland baka. O mem warde fa budu anga de go to the way pu e fika beneland. A foto ya we chen kon checha. Checha ingi Spanyol man. Checha ingi Brasil man. Kade bumbu moni se fu ay gide pikin fu. U gide u man fu. U che ala kom basha foto. Anga weti u man. U bete mba. En amo hati wanto. Amo hati wan. Kande yanga abus konde u man di pina baya gout machini. Se kade sani. Da te ifendi moni na ige mien. Da ye che kona abrasyon. Bika abrasyon na idu sam yu kanenge mundu. Anaidu sai usani dosi denki taki na dati we fu na dati dai aksi meke adwengi to mada we chaya money comfort nitak dia next ne fika a beneland next ne fika den die ko bro ikem bun mi go big up ma toku if we go so do beneland to kaba wan go to kaba one day da la beneland tu poli una money fu se kan bika wa be pay balasten. Dus belasting fu pay na wa problem. You see? Ma problema sana ya. Den diabie na ipay belasting. Den gudu ma na ipay belasting. And den na ipay belasting wanta belasting sama diye sende gode. Fugo lukus fu de ma na ipay belasting. Kisi weinak. Da sama diabie mon da tapa belasting ma de mo fu bang. Bika fa ma kisi 300,000 kota ki 5,000. Nee, wan man gen tingra of 5 gram. Sabi o mende waarde de. Ama na ulukwa sani. No taki next. En da you moet inom denki taki yuri na ipai belasting. Da ye polo na benelanti ye poli wanti ina afape. Ina buskone piki. Na ape imunyang. Ma fi na iseten kong. Agroma ma sefi olukutaki yon. Omesani me fika baka. To uo kwa go to pua udu. Ome fika baka. Ome belasting we fika baka fu bau siko fu bau disi. Igo itosi wa monia wa samana na dati umuset kong alije ki fam taidu kabataki ukang bau beneland no abiwe igi belasting system te de feder de konde ke Amerika ni na federal sani Verenigde Staten ma alamang egi one deel na centraal gesag ma bijvoorbeeld hij fika baka fu seke beneland ma uya da towo kwa go to da go sele avance so les avance be go sele nanda e bonfien nanda awenste go ma benenande poko next una wandingi watamo de meti uno ma ko bra meti mo watu fufu ko nga kwe de fisigo nyami yugo nyami kan kisima ke langsa enda yo taki fosi de gansa ma be o de be wo ko go to mananga ni ga machine du be wo ko ya de mandi abe pok no ka sa na de be diki ma una ga machine pewe to ya oli di we proof den pok line pia igo te wan slang koti o du fu hoge druk leiding voor de graafmachine pia oli de kaigo so to money de voor seta milieu money ade da inom verwacht dat ik lanti voor foto kom dat of conseil kangi de na se kangi kun sani fu de na ise kakaba gansa ma money de na ipa op tijd kaba da na denki taki na arafa di mekede ne lanti conseil kangi de na se kangi to au se fi mu se kangi ma fa o se kangi o ma bi wan pot di we pot ya belasting bi aini fu se ka a beneland bikana apewe nyang na fa apewe dingi ma fu wa se kangi au kaba wandi dat yakaba dat tafa shade because san go to na igo ade ke bonta kite ikoti wan da ifika wan piki wan go to na sa ifende ye pu go to na igo ya igo pu go to de baka donc ça veut dire au kaba wandi ici ma fosha kaba da usabita ki useka
fu duta zani bika abus konde umuse kan na wetanda na we mo profiter fin mina bi go to cousins mina bi do cousins wo go to fo ko do ma abalasting system abu asamade wo ko ne pa abalasting di lantesi di jani long dins ma de taza ma de kis de big money wo ko de big money me sabi fo de o me abalasting de pa alors si na fumi o poti wan pato fu buskonde du sabo akonde bika na nda wotan upesha de fu lomo una lomo robia mayang en programa wiki gadu giwen ta wiki ujai baka Wiki na wa programa de kona yuna nga meester Robbie Amain ala fode oko na neti Wiki.